vaše svetosti, vaš dolazak i ova proslava i ovaj dar Božji nama, pravoslavnim ljudima, predstavlja u stvari jedan kontinuitet. Naša pravoslavna crkva je uvek inspirisala naš narod, naše ljude da teže i da streme u duhovnom usavršavanju, svetosti, da žive liturgijskim životom, da svojom duhovnošću i evanđelskim načinom života bogate i sebe i druge oko sebe. I sada sa otkrivanjem moštiju vladike Mardarija mi duboko verujemo da će naša crkva ovde sa još većim i entuzijazmom i snagom i da će njena biti reč još silnija i delotvornija u misiji svedočenja i evanđelja Hristovog na ovom kontinentu. I zato vas od srca još jednom pozdravljamo i blagodarimo vam, jer znamo da ste vi puno zauzeti, vi brinete brigu ne samo našeg naroda u Beogradu i Srbiji i srpskim zemljama, nego širom ove Božje planete. Sve brige su na vašem srcu, vi sa nama delite i naše nedaće kad budu, ali delite radosne događaje. I zaista ovo je jedan od, ne može radosnije događaja biti do kojeg vašeg dolaska, koji je povod vašeg dolaska, zato od srca pozdravljamo, blagodarimo. Sveti Mardar je svetlio svojim životom i svojim delima još do vreme života. Saint Mardarije was holy even while he was still alive through the works and deeds of his life. I za života su ga mnogi smatrali svetiteljem. And many considered him to be a living saint. Zbog njegovog truda, njegove revnosti i njegove vrlo velike ljubavi, pre svega prema svome narodu i svojoj crkvi, ali i prema svima drugima. Because of his hard work, because of his zeal, but also because of his great love, not only to his own people and to his own church, but to all people whom he encountered. Njegovo sveteljstvo je potvrđeno obretenjem njegovog netljenog tela. And his sanctity and holiness is confirmed by the uncovering of his incorrupt relics. Crkva proglašava svetima i one ličnosti koji su samo ostali svoje zemne ostatke. The church declares for holy even those people who have left their earthly remains. To je njihove svete mošti. In other words, their holy relics. Ali kada se pronađe telo, kao što je to slučaj sa vladikom Mardarijem, to je poseban znak blagodati i milosti Božije prema njemu, ali i prema crkvi i narodu njegovom. But in this case, when you have the entire body which has remained incorrupt, that is a very special sign of God's grace, both towards that person, but also towards the entire church. Zato je posebno značajno razlog našeg okupljanja ovde, ovih dana. And that is why our gathering here these days is especially meaningful. I to će biti prilika da ponovno obnovimo naše sećanje i naše znanje njegovog života zemaljskoga. And that will be an opportunity for us to renew our knowledge of his life and his work while he was alive. I bit će nas zgodna prilika da našem narodu ukažemo na njegovo svetiteljstvo. And it will be an opportune moment, and it will be an opportune occasion for us to show our people his saintliness. Na njegovoj predanosti volji Božjoj. Of his obedience to the will of God. I služenje Bogu i crkvi svojoj. And of his service to God and to his church. Ovo je značajan događaj za pravoslavnu crkvu, našu srpsku pravoslavnu, ali ne samo za našu pravoslavnu crkvu, nego za celu pravoslavnu crkvu, kao i za hrišćansku crkvu uopšte.
So this is a meaningful event for our Serbian Orthodox Church, of course, but not only for us, but for the entire Orthodox Church throughout the world, and also for all of Christianity.